nandi batsomunda wena purani stuka your body rotating go shot ni yori ndota obikora byonanti no shot ni yori ndota oh my god ondenjire you are so nice oh my god ondenjire oburungi bwawe instrumental or international the way you do your thing professional nande batomunda wena purani stuka your body rotating go shutting your yes wewe bari munonga orukundeba ari NKORE MEDIA TV na kwakira na kutangira izina nira kan Beazine ZDJ Cerebu wa mbarara kan imbani ndanti wewe bari munonga bwo kukuretera kandi ukasubscribing ukagumano watching ibintu bito katu supporting whatever we are doing nitushangwa hano yo murembo rwa mbarara ahajuru kwa Gupraza room number 79 no basa kututayiraho for better services okufuna obuhereza bwitu bwona kandi namba zese muneze bazeruwa hanse zikutambura wanonda services zitunzu bazi ntuzukusyaho watushikira arayinejo nkaburijo one ba nimba natambura na Asman ninga of Savage nyuma ya kamera kandi nimba ndo kujanti nkusyaho ebiri omuri NKORE Media we say feel Ankole erizoba nakuritero Nomweshongozi. It is a talent. He is a new talented guy on Broke. Are talented, aina man, aina work, quality of production ne yakabi tingwenda mbashishi robwire kaye gambire twakwakira mukuru Mr. Real. Yo, what's up guys? This is Mr. Real number 1. Twakwakira NKORE Media Real. Ninye nakira mazima. Real banzora musya abakutureba abahagizi bawe nintwaro mu gishogu kuramusya abakutureba first of all abagizi bona ba Mr. Real bona bakunda music yanje na munonga cyeshongoro cyanje ecyuruho nkitambara munonga mu Western nangwa na Uganda ondengere tingo ndo tware speed Mr. Real ninde awatwara speed or muno twirusya Real nyendo tugambire warugahi kuba hajesha turiyo muri mbara. In fact abakutureba tubya Asante Bar it is a place of celebration of Asante Bar and more neshangwa arugutoru atatitu for mother cave nogo omwanya goshire kwijamo okashemererwamo kachakara ntuba tuine party Monday to Monday 24/7 enjoyment celebration happiness. It is Asante Bar and more na munongi izo bari amande iryo izo bari amande edyo tukajikwata mu Western Uganda niyo mande yonkayo kushemererwamo. Mr. Real banzo tugambire warugaho rukwijamba. Nyowe Mr. Real nimbera cegegwa iraka no kore mirimo yanje no muziki no ngutera niyo kuzara ya no kubera kandi no kora burchimwe cyone navuza nti niyo kuzarwa ya no kuzarwa uryo munyacegegwa wacenga ata unakucenga na janto kazarunka bushenyi waiza wazo kwekorerayo nomanye bintu bya kasente ni tutambuza kwiho kubikutoka so no kuhinkubera so chegegwa nokora ki oyire onkameza oyiro music first of all nchiri student kandi ndi on vacation ya senior 6 so yes aremero yinde kwasaganya wireho ni company ikora nayo tichironye kugito media kandi aremero hawo ni mani kwasaganya mpora kwebisa ho nko musigazi niyo no cenga bade ninkwetegereza Real oyijutandiko ofunote chiroto cyo kuzumundo ya endongo yo ntwire ninjikunda era since myaka yanje mito endongo yo ntura ninjifiringa so ironka naenda kujitaha munchiri yo mwana konka someone advised me nanje ngumbe ndiziromba nishome but at stage yendo of course nimbasa ku balancing yeah so endongo yo kajitandikira konka officially ngitanche this January ya buna kuri cyishongoro cyane cha ondengire. So wano tugambira no tujye tu music serious music business ojijire mu mwaka ogo tukahiriza mwaka mu music so far ameza 3 I get you. So uri kutureba NKORE Media ogun Mr. Real kandi tuba tuzuho kugira ngo tukuretere talents nkezi omengo Western Uganda got talent. Western Uganda harimo ebiconco byo mutano ekiri mu cyono mu Western Uganda tuba turo kuja tukikusiho na nensi yono kutwariza Mr. Real abwencho shazire mu hato tandike music. Of course music yo broad tokaja ngo rekogereke cause space cyo mu yo covering
so ekintu wano kifiringa oba urukura no basa kukitera why not no banyine kukitamo katere ndongo kikata mu studio ugazo izo ryozo mu studio umurundi go kubanza bukaburinga rya ubuzo mu studio katandukana nkazo mu studio bukari ka kuryo ku 12 nubwe nazayo last year eno beats era ka recording ekishongo cyane kinabanze ku recordinga eno beats Kampala yes konka tuwa manu munonga konka just no manya wano utandike ibintu takushengaje so officially nagira nti kinatandike nyetereze or international the way you do your things professional nandi batsomunda wena mpurani stuka your body rotating or shot ni yorindota obikora byona ntino shot ni yorindota oh my god ondenjire you are so nice oh my god ondenjire oburungi bwawe wa kurenjere no arandenjere just keshongara feelings z'abantu bitumuka bace na feelings z'abantu kose mwine feelings z'abeshongo yumva kubuza ngo ne feelings especially toka no basa kushanga cyo wayishongora maybe someone ya wayishonga feeling kezo ndije umuntu wakirebereyo reality wakure ati kikukirakanya yes abamwene besongara reality mu life yabo konka that one it was someone's feeling kwandikira no ekeshongore cyo kikandikwa famous ke chaondenje ya ndumuninda ndete kindi mbacheta mpaka yeah actually this week nzako bache ready by Friday sako bache out officially so ekeshongore chaondenje wachikorire video yeah video roho ela hat YouTube no gendo teka mwezi na Mr Real video nono jifunaji real spelling Mr is MR REAL Mr Real yeah real so ati ekeshongore cha ondenjero kachikora ya produce nje ekeshongore cha ondenjere ni instrument wa hano mbar so armente katekera kujanga mu Western Uganda wanonda kwata Western Uganda ine kugora best in mbara iwe nore ngoma no ogino takubori best in chegegwa kandi uri kwenda kwitinga Western Uganda of course no kwekwata je nabantu ba media nkahati ko kutwija hanuya then ikintu kamantu kitamburiza sityo media na music yero nunje of course wakora korte tikabura kutera so basically ecyakukira yamana munonga okora korte eco niyo cyo kubanza then nekindi okwejumbera mu promotion na nabantu ba media shaheji hine abeshonguza abamani abiwamitingireho kuja ngo muganiro nkanshonga ya music yeah of course nibinje of course especially ati aronko mweshongozi wa friend wanje cyari wanje munonga famous ke aroho MK crazy abo machari banje haro nabandi tubantu tuciringa tuchatinga tuterebe ikintu twacu twaza yeah iwe mweshongozi okura nonda kora collab nawe ninko yes omunankeji Western Uganda na akabira ri Rabje na truth yeah nokunda barapa watching dancehall of course nyeshongora dancehall no kwano burukize cyeshongoro cyane cyawe ndengere this kind of afro dancehall yeah kandi iki kinde kintu munindeta echa mbacheta mpaka niwe mpaka ndiyahaniwe mpaka niwe mpaka nintahaniwe that is dancehall full dancehall. Yes, all right. No tureba ari NKORE Media umweshongozi wogu Mr Real ninjera
Aribato na timu ya Iceman DJ na timu yona ya Made in Mbara. We expect this boy to come on our platform any time on Monday. Tumuhereza abantu nawe bamurebe kandi perform in the audience yitu ya Western Uganda. Made in Mbara always happens at Sante Bar. Burizobe rwo kubanza ntuba tujya kandi tuba turo kujya to bring music ya Western Uganda over 70% to exporting ninga shitwereke talents za Western Uganda. Abana tubahereze platform mubarebe abaryo kandi Mr. Real, one day I expect you know our platform. Man, nza kuchiza tuchitere mpora mpora. Yeah. So, Mr. Real, iwe sofa obwiro wa mara omundongo. Ofunire mu bizibuti. Yes, ebizubu tinkujango ni byinjo bamfunire nkekizobe konka ebizubu bicheberumu music yone itaga sente first of all nekindi promotion yayo. Promotion itaga maka sente kache so ni cyo cyo kubasa gamba. Nekindi kizobe cyo kubasa gamba nka maybe like nkaba producers nkaba babeshongozi nkati nkite ba upcomings kuza kudiringa na ba producer abamana bamanyurwe nkaba bamoza kambara banka no shanga cyakugumira ubundi batakuhandoringa je ubundi batakwa time so ninja ninkebizo ninkebyo kandi birunje biwafunira ebirunje of course echamani njani nko kumanywana no kwetwaza je nkombantu maybe ukoze nono nda support yabantu so no ine kwetwaza je nekindi nabantu kumanyori akakureba ngo ogu Nomweshongozi cyishongoreche that's all turumuntu rero kwendera zonga yakire kandi ntubantu enda video yeji tambure munonga abantu bagire munonga iwe nka Mr. Real ntintu cyo kushaba aba promoter ba DJ ba presenters iwe nko Nomweshongozi echo kubashabe kibakubasa kora kugira ngo music yitu ya Western Uganda yongere kugera mane no kugira umuti echo kubanza na ba presenters na nabantu ba social media batere ba playing music ya Western ushanga umuntu yakora nka playlist oba nka countdown ushanga ataro cyishongo cha Western kandi Western ine music yo nunji kandi yakabi ushanga uri ya umutuma wewenka takuchura mukuru nanka kukunda music yachi yaba Westerners konka kandi music eri kubebonire okugitero kahura umuryo mwe nakorachi na feeling so nishaba abanya Western cyishongo nacyo wachura kiriye umwana wa Western sharing cherezo ndijo achurikize ikintu kitambure kityo bakunde music ya Western we bari munongo rukunde bari NKORE Media TV ni Beazine ZDJ Serebo wambara kandi nitushangwa murembo rwambara mwe tukwereza tukuruga utakayibwa uryoko ryo Nomweshongozi oje tu copywriting music yawo tudiselling dukutera platforms ezikubasa kwanza kushashura send kandi ryoko ine business ijorange nitwe tushangwa haje kwa Go Plaza anu room number 79 wano kwika tax park urugutoro rukuruga Sante Bar atatitwe urugutorwe we are directly opposite why kano reach apa chango NKORE Media kandi ntuba tuine kusia wenshonga zitari zimwe na zimwe entertainment politics history ebyobwegese byona ntuba turiho kubikwereza Mr. Real tukwendera uri kwenda na kwiyahe wafunere management ninga okiryo mubyo kunanga management tinka gifunere sofa nchayi yandu kutambuza mpora so chiyo nchitambuza mpora then umuntu akuba nyenda nabasa of course kuza social media platforms no basa kuza YouTube ukafuna nachi music yanje then TikTok ni nkoresiza Mr. Real na Facebook it is Mr. Real is it fine basa kugabane namba yanje it is 074 13 46 113 0 mushanjwina 13 anana mukaga 11 ishatu aho nono mfuna Mr. Real ubugambo bwawe bwa muheru abahagizi na no kusibura ndo kubasibura abantu babona bakutureba ndiyo nindete cyishongoro cyane kisyaga mbaceta mpaka icyo kuratari mpaka mbaceta ekidongo then nyishaba kubihereza amatu nebye shongoro birunja mushuwa mbiza kubashemeza then ekindi mukone music ya Western mutahagira abana ba Western ikintu kitware international
Yes, from Morocco to international this year. Nibanyeta ZDJ Beazine ninyankuba ninkusaba ibintu nkebyo kandi NKORE Media TV kandi mani nkora as man of savage no wasa kutushira for our services. I sign out for now. Mukama nakora. Oh my God, andenjire oburungi bwawe. Or international. The way you do your thing professional. Nande batomunda chumita. When you see me go down low sakata, nobody can defeat you vanita. Endongo ya huremi we sakata. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, no za kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, no za kukakasa ngo nina mani.